Sada, hajde zamislimo jednu veoma složenu aplikaciju u kojoj se nalazi stotine klasa, hiljade metoda i sada sa razvojem te aplikacije došli bi u problem kako da pozovemo sve te klase, kako da pozovemo sve te metode. Upravo tom problematikom bavi se Facade Design Pattern. Praktično, pomoću njega imat ćemo, na primjer, samo jedan poziv, to je jedno instanciranje klase i ispod te fasade, znači, obavljat će se neki složeniji kod i kao što mu znači ime govori, bit će neka fasada ispod koga se odvijaju neki složeni, na primjer, algoritmi. Hajde to da vidimo na praktičnom primjeru. Napravit ćemo jednu klasu koja će da računa površinu pravogonika i drugu klasu koja će da računa obim pravogonika. Hajde prvo ovu za površinu. U okviru nje stavit ćemo konstruktor. Sad ovaj konstruktor možemo da prosledimo dve stranice pravogonika, stranica A i B. Pomoću this setovat ćemo ove vrednosti da bi mogli da ih koristimo u našoj metodi. Sada pravimo metodu koja računa površinu. I hajde ovdje da ekujemo nešto. I stavit ćemo stranica A puta stranica B. Ovo naravno služi kao primjer neke, uglavnom se ne ekuje ništa iz metoda, već metodi stavite return i ovo možemo da prekopiramo, iskoristimo isto za obim. Ovo ćemo stavimo računaj obim. Ovdje također obim. I ovdje stavit ćemo samo, promijenit ćemo formulu. To je 2 pa u zagradama stranica A plus stranica B. I sad moramo da instanciramo ovu klasu. I ubacit ćemo neke vrednosti, to je stranicu A i stranicu B. I pozivamo ovu metodu. Računaj površinu, da vidimo da li imamo neku grešku. 32 linija.
smo napravili lupu, zaboravili smo zagradu i sad smo dobili površinu pravougonika i hajde sad napravimo isto ovaj ispis za objem. Računaj objem. Ovdje možemo stavimo jedan br tag da bi se lepše to videlo. To su te vrednosti. I sad šta je ovdje problematika? Pa ako bi imali još na primjer nekoliko klasa, na primjer računaj poluobjem i druge, morali bi da i dupliramo ove ovdje pozive, ove ovdje kod i to bi moglo da ide u nedogled. I šta sada možemo da uradimo pomoću fasad design patterna? Pa napravit ćemo jednu klasu u kojoj ćemo da smestimo sav ovaj kod. Nazvat ćemo na primjer fasad. I možemo stavimo jedan konstruktor. I u okviru njega bacit ćemo u instanciranje i pozivanje metoda. I sada ne moramo više da kucamo ovaj zaseban kod kako bi se odradili ovi algoritmi, već samo možemo da instanciramo ovu klasu fasad. I sav posao bi trebao da se odradi da ovdje ćemo da obrišemo ove klase što smo glupe napravili i sada dobijemo ovaj isti kod. I šta smo time postigli? Pa ne moramo da brinemo u suštini šta se odvija tačno ispod ove fasade, već je dovoljno samo da instanciramo klasu i samim tim u mnogome olakšamo naše pisanje koda. Eto, to bi bilo to za ovaj tutorial. Kao što vidite, ovo je veoma jednostavno, a može biti veoma korisno, olakšati pisanje koda, povećati brzinu ispisa istog i sam kod bit će znatno pregledniji. Vidimo se u sljedećem tutorialu.